вечер, денеска со нас во студиото на Слободен печат имаме специјални гости. Станува збор за рок групата Ван Гог, а до мене е фронтменот на истиот бенд, Ѓуле. Ѓуле, драго ми е што си овде. И ти си у исто малеро с овим словом Р као и ја. Да. Ето, дупло Р. Како се зове ово интервју? Ван Гог се овде по повод промоцијата на нивната книга Море без обала, по истоимениот албум кој беше објавен пред неколку месеци. Јесте. Ова е книгата. Книга, ова е CD, LP je u kolima, ali nema veze da mislite ga, to je veliki CD, vinil, Да, veliki CD. Ѓуле, како еден мал водич, значи за нашите гледачи, може ли да ни кажеш едно резиме што всушност представува оваа книга, каква е идејата и кои тајни овде ни ги открива за тебе и целиот бенд? Prvo ti kažem, nemam pojma. Немаш поема? Pojma nemam, ali mogu samo da ti kažem da nam je veliko zadovoljstvo svaki put kad dođemo u Skoplje i kad dođemo u Makedoniju, ovo je bez lastenja. Hvala vam, hvala Slobodnom pečatu što je imao sluha za da novo pismo grupe Van Gogh, 10. studijski album, More bez obala, podeli sa poštovodcima dobrog zvuka širom Makedonije. Drago nam je da je tako. I hvala našim prijateljima iz Bagi komunikacija koji su uz nas dugi niz godina, mogu slobodno reći, i decenije. Veliko zadovoljstvo je plivati ovim morem bez obala posle toliko godina koliko grupa Van Gogh plovi. Nekako simbolika samog naslova i jeste sloboda. To more bez obala negde simbolizuje život bez ograda, a knjiga nije ništa posebno. Da se ljudi ne zbune. U ovom trenutku nisam ništa posebno da podelim sa vama, dragi ljudi, osim najiskrenijih nekih pesama koje sam napisao, neke poezije, nekih fotografija koje sam slikao putujući po svetu. U ovoj knjizi se nalazi novi album, ovaj koji ste upravo videli, CD, a i tvoj poklon DVD. Mogu da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo da je instinkt i dobar sluh Slobodnog pečata i negde doneo odluku da knjigu More bez obala zajedno sa CD-om distribuira širom Makedonije i nekako smo se zajedno dogovorili, zajednička inicijativa da se odreknemo honorara, odnosno dobiti od knjige u prodajnom redu, da taj novac ode deci, onima kojima je pomoć i podrška potrebna. O kojoj tačno adrese se radi, bit će objavljeno naknadno na pres-konferenciji. Uglavnom mislimo na one kojima je podrška i наше срце потребно. Да, значи сите пари од продажбата на оваа книга ќе одат во хуманитарни цели, така? Задоволство на ме. Вака, значи кога зборуваме за книгата, спомнавте дека во неа се ваши први фотографии, меѓутоа оно што ме интересира е почетокот на книгата, воведниот дел и вашата приказна за џуџето и џинот. Дали може малку овде нешто да откриеме на публиката? Да. Кој е џинот, а кој е џуџето во приказната и зашто станува збор? Тај џин е Срба. Да. Moj najbolji prijatelj, moj kum, čovjek sa kojim delim život, čovjek bez koga ovo muzičko putovanje zaista u grupi Van Gogh sa tim jedrom u obliku srca ne bi imalo smisla kao što ima. A taj mali patuljak je jedno imaginarno biće sa kojim ja komuniciram od malih nogu. Uglavnom se naša komunikacija, o tome govori knjiga i bazirana je na toj imaginaciji i fascinaciji imaginacije. Komunikacija sa tim malim patuljkom se uglavnom odvija u kupatilu i menja boju u zavisnosti od raspoloženja. Sa njim komuniciram na najotvorenijem i najiskrenijem drugarskom odnosu. Imaginaran prijatelj. I da, imaginarni prijatelj i nekako često puta sam znao i da pomešam to raspoloženje zapravo da li je on mene izmislio ili sam ja njega samo zamislio. Дали тој имагинарен пријател може би има влијание во вашите текстови, например, пишувањето? Tu su negde smernice i pokazatelji. Uglavnom ti tekstovi koje ja pišem 34 godine za grupu Van Gogh, oni su kao krčarija iznikli iz te gline koja je zapravo poezija. Koju pišem takođe, ništa nije specijalno, da ne pomislite, ako me znate iz sveta muzike kroz pesme grupe Van Gogh, neka tako ostane. Nisam svestran, nisam poseban, imam samo želju i potrebu
da tu neku očaranost životom i čaroliju i magiju koju život ponekad donese podelim sa vama, kad je upijem. Da. Tako da, eto, to je odgovor. Кога станува збор за фотографиите, значи овде за прв пат можеме да видиме ваши фотографии, значи станува збор за прекрасни фотографии. Од каде желбата за фотографијата? Da me hvalite. Prekrasne Не, fotografije. бе, мене лично ми се допаѓаат. Nisu posebne, nije ništa na tim fotografijama bitno i drugačije, mnogo većih profesionalaca ima. Ovo su fotografije koje sam ja slikao mobilnim telefonom, putujući po svetu i to su slike koje su me prizvale nekom svojom jednostavnošću. I to su fotografije koje sam otrgao od zaborava u tom trenutku. To je negde posvećeno sve mom ocu, pokojnom, koji je bio fotograf i od koga sam učio taj zanat. I nekako na hiljade tih fotografija koje sam skupio kroz život, nikad nisam imao potrebu da podelim sa ljudima. U ovom trenutku negde da to podelim sa ljudima kao znak poštovanja prema njegovom liku i delu i prema svemu čemu me je naučio, a dosta toga sam naučio od njega. Значи песната Писмо Отцу исто така посветена на негово истоимениот албум. Yes. Дали може би овде гледаме некоја негова фотографија случајно? Njegovo? Да. Znaš kako, on je bio neverovatno talentovan, posvećen, vredan i posle njegove smrti smo našli mnoge fotografije uramljene i spremne za izložbu, ali nije se osokolio da napravi tu izložbu. Verovatno je to ostavljeno mom starijem bratu Ljubi i meni da u amanet negde nekad uradimo, ali bitno da je svu tu građu skupio na jednom mestu, da je rasuta i kad tad napravit ćemo tu neku ljubavnu kolibu od njegovih fascinacija fotografijama. Значи покрај книгата која е актуелна, пред 2 дена излезе и спот за песната Готово е све. Ме интересира од каде идејата, значи токму преку оваа песна да се одаде почит на Милена Дравич, Драган Николич, значи песната е времетлов, не враќа низ едно патување низ времето. Од каде идејата токму преку оваа песна да се представи таков спот? Da, pesma Gotovo je sve je zapravo drugi spot sa aktualnog albuma More bez obala. Možda baš sad. Je bila Možda baš sad, a prvi singl je bio za pesmu Za suze nema vremena. Pesma Gotovo je sve se pojavila i u ovoj formi video, a i tekstualno i ritmom kao omaž iz poštovanja prema godinama iz kojih mi dolazimo. Mi smo 60. godina došli na ovaj svet, tih 60. i 70. godina muzika je ostavila jak pečat, raspoloženje koje se dešavalo u medijima, na televiziji je ostavilo jak pečat, velika ljubav i poštovanje i prema Mileni i Draganu je i u ovom spotu negde omaž njihovoj posebnosti. Omaž njihovoj posebnosti, one su u tom nekom svom energičnom pokretu i ritmu i u kom su glumili kao veliki glumci i u kom su živjeli jednostavan život kao veliki i časni ljudi. Imao sam tu sreću i zadovoljstvo da ih poznajem lično. Ostavili su jak pečat i to neko vreme uz koje smo mi odrasli uz obraz. Da. Ovaj spot je negde kao došao na svet kao negde posveta svima koji ne pristaju na zaborav. By the way, 2019. godine slavimo, mi koji se toga sećamo, a ima nas, verujem, dosta, slavimo posebnost 1969. godine, znači pola veka je prošlo od godine u kojoj su se dogodile za nas mnogo važne i velike stvari. To je, ti čuo za Woodstock festival? Da. Znači, mladi... 50 godini od Woodstock, така? Tako je. Pola veka od Woodstock festivala, pola Musical veka... Kosa. Musical Kosa, bravo. Moj omiljen film. Pola veka od prvog emitovanja filma Easy Riders, kultnog filma, pola veka od Altamont festivala. Многу работи што се одбележуваат преку еден спот. Dosta toga se dogodilo. Вистински времетлов. Tako je. Divne su se ploče dogodile i neko divno vreme je za nama. U ovom spotu slavimo to vreme, slavimo ritam novih mladih ljudi koji su nam slali svoje snimke igrajući uz pesmu Gotovo je sve. Da. I taj njihov spoj i dodir sadašnjeg vremena sa prošlim vremenom je neko pismo u kome se prepoznaje isti rukopis, kvalitetan i pozitivan temperament i
kroz vremeplov koji pristali niti će ikada pristati na neukus. Kad kažem neukus, govorim o tome svemu što dolazi sa malih ekrana u današnje vreme i što nažalost je plasirano kao neka poruka mladim ljudima da se ugledaju na ljude sa nadimcima, da se ugledaju neke besmislene ljude, neukusne, nevaspitane, uglavnom poroditi svoje javnih program. Poštovani gledalci, poštovani gotovo sve. Vreme za obraz uz obraz je, prestanite da gledate, nadam se da niste ni do sada, ali nećete i od sada. Nemojte malo ljubav, dodir, obraz uz obraz na sva vremena. Želim. To je glavната poruka na spotu. Pa mislim, to je moja poruka, vjerojatno Srbi ima neku drugu poruku, vjerovatno ostali članovi benda imaju neku treću poruku, ali najbitnije je da smo svi okupljeni oko jednostavne ideje, jer smo jednostavni ljudi i živimo potpuno jednostavan život kao sam svet, a to da ne pristajemo na neke poruke koje ne slave prave vrednosti, samo da pristajemo na poruke koje slave život, ljubav, pismenost i nešto što zaista ostavi trag i može da ostavi dubok pečat za neka buduća vremena i za neke buduće generacije. Čule, благодарам за интервјуто, благодарам на присуството. Sagovorniče, nemoj nikada da naučiš da kažeš slovo R, neću ni ja, zato što tim slovom počinje rat, a mi smo borci, ljudi koji volimo da bude mir, ljubav, blagostanje, sreće i zdravlje. Така е. Volimo svakog.